malo muke, ono ti djeluje ti na prvi pogled, gdje čoban, gdje pastir, ono, znaš, što će reći drugovi, pa polijak, sad ovce čuvaj, ono, ali nije to tako. Vremeno shvatiš da nije to tako. Ove objekte se izgradio, sljedeći imam u planu da počne se kući. Jer sad sam sve stvorio za ovce, sad ostaje na meni. Jer neko kaže zašto ne stvoriš tebe, pa njima. Kako kad mi one to daju? Promašena investicija slat nekoga kada se školuje van države. Tamo ode i tamo i ostane. To je priča raseljavanja tihog i odliva mozgova. Tridesettrogodišnji Sreten Kaluđerović, za razliku od vršnjaka, nije napustio selo, niti otišao trbuhom za kruhom u grad ili inostranstvo. Imao je i on možda drugih planova, ali mu je sudbina namijenila da preuzme brigu o domaćinstvu. Selo Grlić, nadomak Danilovgrada, njegov je dom, a farma ovaca i koza njegov biznis. Mene se džed bavio poljoprivredom, on je držao oko tu 20-30 ovaca. Kasnije, kad je on preminuo, da je to naslijedio njegov sin, to je moj džed. Poslije, kad je džed preminuo, onda sam naslijedio mi otac, stric, i poslije se ja vidio da oni to, ne kažem da drže i oni to, ali oni su više u godine i onda to manje ozbiljno i onda se ja to, da kažem, naslijedio, mislim preuzeo i onda tako je to počelo. A i zavolio sam prema ljubavi, prema džedu i onda da ispoštujem tu, da kažem, porodičnu tradiciju, nastavio se to, ali sam uvećao to malo više. Onda sad nema više tih 30 komada, no se to poveća preko 100 grla. Desna ruka mi je brat ovaj mlađi, on je mlađi od mene 8 godina, ali velika mi je pomoć kad mi, da kažem, preškripi, on je tu da preskoči. Ne kaže ovaj stariji, ali on je porodičan, on ima ženu i 2 djece, 2 sina, i onda on, iako bi htio, ne može, jer opet znamo koja je obaveza prema porodici. Ali koliko god mi pomogne, ja sam opet zadovoljan. Obično mladi ljudi u tim godinama odluče da probaju život negdje u gradovima, van zemlje. Je li vas vukla kad želja da krenete tim putem? Vukla me, ali opet sve ljubav prema džedovini. Koliko god ti da kreneš, ona ti kaže stani, gdje ćeš, to je ipak džedovina, ako voliš džeda, ako voliš svoju džedovinu, gdje ćeš u svijet. Jer u svijet kad odeš tamo ti nema ni džedovine, ni očevine, ništa, oni te tu ne vide, radiš tvoj posao ako možeš, ako ne možeš. Nemaš ni podršku tamo, ovdje imam podršku roditelja, imam podršku braće, sestre, tako da mi je to opet mi prija srcu, jer u svijet toga nemaš. Znači, što kažu, tuđa ruka svrav ne češe, znači tako ti uvezi imanja. Gdje god da odješ, niko te neće vidjeti, ali na svoje imanje uglavnom te vide i imaš od toga kako za sebe, tako i za čitavu porodicu. Kako izgleda tvoj jedan dan? Jedan moj dan izgleda tako što ujutro kad ustanem dadem ovcama sjena, onda završim još tu neke obaveze, na primjer počistim nešto oko njih, očistim i tako nahranim jagnjad ako treba i kad to završim onda ih izvedem na pašu i to tako
Tu sad u oproleće ne čuvam ih previše u startu, no po jedno sat, dva, pa ih vratim, pa onda kasnije opet sat, dva, jer je bujna trava i onda da ne bi dolazilo do prejedanja. A kasnije kad se naviknu, onda po jedno 5-6 sati do 7 dnevno. I one za 2 mjeseca ova jagnja dostignu, one sad izgledaju marecna, ali do kurbana, do 9. juna, one već su spremne za prodaju. I možete da prodate sve, jel? Sve se proda. Znaš kako, vas da trema na početak, a neće se prodati, a muke slušajući druge. A vam kad ja pogledam svojim radom, sve se prodade, kvalitet mora biti. Ono što nije kvalitetno, naravno da se ne može prodati, ali ja sam prošle godine prodao preko 100, što ovaca, što jagnjadi. Može li danas da se živi u Crnoj Gori od poljoprivrede? Može da se živi, da kažem, može da se živi što se tiče hrane. I mali je to, bez podrške države, mali je procenat da možeš od ovoga nešto da kažeš. Ono što se napomenuo, u svijeti možeš, ali do kad? Jer to ti ne garantuje, ovo ti zagarantuje da imaš. Ova jagnja sad što su uvođen, mene se ono zagarantuje kasnije da će ih prodati, da ima za kuće, ali nema nešto sad da možeš luksuz neki ogromni da napraviš od ovoga. To je da se ne lažemo, to je vidjeti sam, to je da prosto živiš. Sreten kaže da se tačno sjeća datuma kada je počeo da se bavi stočarstvom. Bio je to 16. april 2013. godine. Nije želio da proda stado, ali mu nije bilo svejedno kada se odlučio da ostane na selo i da život posveti uzgoju koza i ovaca. Djelujete na prvi pogled, gdje čoban, gdje pastir, znaš, što će reći drugovi, pa polijak, sad ovce čuvaj, ali nije to tako. Vremeno shvatiš da nije to tako. Prvo imaš jagnjetinu, drugo imaš dobro vunu, vuna je zapostavljena, ali ta vuna može da se iskoristi kasnije čovjek da nosi kad dođe zima. Onda tek shvatiš što je vunene čarape, grijute i to je jedan plus. Drugo, đubrivo, stajsko ovčje stajsko koje je isto kvalitetno. Nema luka, nema paprika i tako dalje, da ne dužim, nema u poljoprivredu gdje se ne koristi, gdje nije poznato ovčje đubrivo. Poznato jer da je kvalitetno kasnije proizvodi to. Ponosan je, kaže Sreten, ne samo na to što je naslijedio posao svojih predaka, već što ga je i proširio. Početni strah i nelagodnost brzo je prevazišao, a da je na pravom putu govori činjenica da je za 10 godina od skromnog stada napravio buljuk kojim bi se svaki domaćin ponosio. Počeo sa 30, a sad ih ima velikih i malih preko 200. Imam i koza imam preko 20 i jaradi, tu mi je 30-40 ukupno koza i jaradi i sad ovac ima ovdje preko do 250 komada. Vidiš li svoju budućnost ovdje? Pa, što se tiče, vidim budućnost što se tiče kvalitetne hrane od ovoga, kvalitetne hrane i vidim budućnost da ću moći, makar što se kaže za taj nešto, da kažem, ne neka velika sad, neka veliko stvaranje, ali vidim da sljedeće imam u planu, sad imam ove objekte se izgradio, sljedeće imam u planu da počne se kući. Jer sad sam sve stvorio za ovce, sad ostaje na mene. Jer neko kaže zašto ne stvoriš tebe, pa njima. Kako kad mi one to daju? Ljudi mi pitaju sad ovaj objekat kako je nastao, pa ja jesam radio, ali one su mi dali to. Jer ja ne mogu da kažem, ja sam stvorio da nije bilo ovaca, ne bi ni bilo ovoga objekta.
Šta je najteži posao? Najteži posao kod njih je kad se jagnje. Kad se jagnje zimi, ja se zimi skoro više na pola zime se bude. Znači uveče dođeš, možeš me naći gdje kući sidim. Neko mi kaže kako ne spavaš, znači, pa rekao ovo mi je neki, da kaže, neki kapital. Ako ja počnem da spavam, izgubit ću, neka mi ugine 23 jagnja i to mi je već, to bi dao za hranu. I gdje sam na ovom koji stavi. U ovom poslu moraš sve da vodiš, sve računice da vodiš, ako ne ulažeš i ako ne ulažeš u njih, neće ti ne dati. Evo gledaj, oni dolaze, gledaj. Možete da pogledati, gledaj kako je to, evo vić. Gledaj kako je to pitanje. One tačno osjećaju životinje to, ono osjeća ako ih hraniš dobro i ako je ulažiš nju, ona to osjeti. Mene dođe jagnje dosta puta na ruku, čude se vidi kako. Ja imam sad tu jagnje da ga dozove, ono će da dođe ko mene. Znači, životinje u nekoliko u današnje vrijeme bojati je životinja prijatelj, no neki ljudi. Jer svaki sat, svaki minut, svaka sekunda s njima nekad je bojana s nekim ljudima. Jer više će one da mi dade danas, no ko neki ljudi. Gubiš vrijeme, ona te nauči radu. Ona kod nje nema da neka pa ćeš, nema kod nje. Ako kažeš neka pa ćeš sljedeći dan, onda ti minus imaš tu veliki. Svaki stočar raduje se proljeću, jer mu se stado uvećava, ali to je jedan od najzahtjevnijih perioda. Ovce moraju da se strižu, a za Sretena to znači pune ruke posla. Ja sam došao do ideje da ove godine počnem rano da šešam. Ja većinom šešao sam u juna, ali do juna one nema ih upola. One se istope, taj loj što imaju, to se svi stopi. Došao sam do ideje, bratu kažem, ove godine ćemo rano da ih šešam. Prvo će da spriječim šugu, a drugo njima će bolji apetit da bude. Evo vidite sami, one su saošane, oni uživaju tu. Sad može i 40 stepeni, njima neće smijeti jer nemaju vunu na sebi. I bolje će da napreduju, da vrate ono što su izgubili tokom jagnjenja. Možeš da pratiš stanje vimena, da ne dođe do upole. Ako neko vimena natekne, to se odmah iz muzeja, dade se drugima jagnjadima. Drugo, čisto je, vidite sami, čiste su, nema da je prljavo, to je dosta plus. Ta higijena ovce je plus za jagnje, jer čim nema prljavosti, onda neće ni ono, manje će te parazite da nakuplja i to. Možemo da vidimo kako izgleda taj proces? Može, rado ću da pokažem taj, ajde da kažem, ja to, taj stari, da kažem, zanat, nije bilo lako ni to naučiti. Koliko treba vremena otprilike da se jedna ošiša? Pa sve zavisi od njene čistoće i od njene vune, koja je njena, da li je meka vuna, da li je tvrda, toga zavisi. Ali mene to ne predstavlja problem. Ja se evo već nekoliko godina bavim ovime, mislim bavim kako za sebe, tako i ovako privatno. Malo se uzme, nije to sad, opet da kažem, nije to neka velika, neka velika zarada, ali dodatno uloži se ovo. Ne sad da sam ugrožen, daleko bil neko vrijeme, ali mene prođe vrijeme, slobodno vrijeme iskoristim. Uz ove ovce iskoristim kad njih napasemo, da odem neđe privatno. Zaradi se, a ome me naučio moj stric. Jer tada kad sam počeo da čuvam ovce, od 12. godine moj stric sve kaže moraš ovo da znaš, neću ni ja do vijeka moraš ovo da znaš, jer nekad kad bude ti trebalo, ja neću biti tu, jer ja ću neđe privatno. Moraš, a možda ćeš nekome prijatelju pomoći tako i jer da se ja reka sebe moram da naučim, nisam mogao više da slušam, ne to što mrzim strice, ali to je već stalno bilo na silu, moraš da znam. Ja uzmem makaze i krenem prvu ovcu čita dan. Vrijeme majka i sine više ošiša, sad mene to malo i ona me pogurala s tom pričom, vidi čita dan. Nećete, rekao čita dan samo iz godine od godinu napredova, sad ovci kao šalim. Za koliko minuta? Evo sad ćete vidjeti to, znači to nećete moći vjerovati za koliko to ode. Ajde vidite. Ne da se hvalim, no to je tako. Evo sad ćete vidjeti. Pomenuli ste prije da
je vuna sad potpuno zanemarena i zapostavljena. Šta radite sa tolikom vunom? Vuna jeste zanemarena, ali sa vunom ove godine sam mislio ne da je bačim, ne jedno gomilo da je stavim, a došao mi jedan prijatelj i on je rekao da njemu pomaže ta vuna u poljoprivredi. Kaže, imaš i da mi dadeš, mislim da je ne bi bača. Ja njemu kažem, svu ću tu vunu da ti dadem i svu tu vunu će da počera koliko je danas. Već je počera tu vunu. I to će njemu, ta vuna će njemu dosta značit, a mene dosta znači da je ne bačam. Neđe da propada, tako da ja zadovoljan, prijatelj zadovoljan. Je li naporno sa tim makazama radi? Nije. Ako je čovjek, ako je vješt s njima, nije. Samo ovo što kažem, higijena je bitna. Ja kad odem privatno neđe da šam, mene je bitno da je ovca čista, njena higijena da je na broj 1. Jer ako nije higijena, ako ona prljavi to mene problem predstavlja. Ja ću ju šišt, ali kad treba da naplatiš, oni će da ti kažu skupo, ne shvataju da ta prljavština mene utiče, jer ja volim da je čista. Evo, možete da uvjerite se sami, evo vidite, ta je voda čista. Sad ne kaže mene se zimi, one zaprljaju. Zašto? Kad nisi imao objekat, sad kad imao ja tu slamu, nešto jedim, slamu i evo vidite sami, to je čisto, papke čisto da im orežem, sad se ih puštio da ih izvedem jer stvarno ugrijalo i da ih izvedem, ali već ujadana, papke će biti njima očišćeni. Tablete su date, sve je to završeno. Koliko otprilike možeš dnevno ovaca doći? Sve zavisno, ovo što se rekao, od njene tvrdoće. U merinu danas bi mogao te 50 i dovoljno. Ima neko kaže ja mogu 70, 80, 90, 100. On kaže da može, ali njegova kičma iz godine u godinu, taj pršen i ti pršeni se lome, jer to opet, ajde u ovom položaju manje, ali nekad moraš da ustaneš, nekad te ona pomjeri ovamo, pomjeri onamo, ali ja se to svještio, sad ćete da vidite i ona se malo mora tu, malo. Sad ćete da vidite kako je to. Bitno je dosta i kojim alatom radite. Ove makaze ja da ne bih išao tamo ovamo, ja odem u Gožđaru kod Popovića u Danilograd, uzmem ove makaze, neko mi djeluju ne valjaju, kažu ne valja to ništa, bač, ima boje. Mene one završavaju posle, sad ćete da vidite. Znači nije do alata, no je da li znaš zanat. No, Bjelopavlići nisu samo podobni za stočarstvo, već i za uzgoj hrane. Đuro Đurović u svom plasteniku uzgaja zelenu salatu, jagode i druge kulture i to sve na organski način, ali uz jednu novu tehniku, do skoro nepoznatu kod nas. Mi se danas ovdje bavimo akvaponiskom proizvodnjom, uzgoj povrća uz podršku ribe. Šta to znači? To znači da se povrće proizvodi bez hemije, bez pesticida. Ako bi se bilo šta od tih sredstava koristilo,
riba bi uginula i automatski sistem ne bi funkcionisao. Znači, biološki je ili, kako smo malo prije rekli, organska proizvodnja. Znači, tu imamo salatu, šta još? Trenutno je salata i jagode, bit će paprika, bit će ostalo povrće koje nije preveliki sistem, treba sistem još da se dogradi, trenutno je 1600 sadnih mjesta, a možda bude još, ja mislim, 1500 do 2000. Tako da bi to bilo oko 4500 sadnih mjesta koje sistem može da podržava. Imamo u planu i grijanje koje će opet biti na nekoj biobazi. Napravit ću za grijanje na raspadanju organskih materija. Znači, prilikom raspada i razgradnje tih materija stvara se temperatura do 65 stepeni. Onda uz malo ideje to ću da ukomponujem da imam i grijanje, možda i u kuću od toga. Tako da će biti sistem i vjerojatno naredne zime u funkciji i sa grijanjem. Možete li da plasirate sve proizvode koje proizvodite? Pa mala je količina, tako da nema problema, dolaze svi ovdje kod kuće i sad ove društvene mreže su aktualne, tako da se naručuje kilo, 2, 3, svi su blizu, neko dođe, nekome se odnese, uglavnom vrti se. Muka je, kaže Đuro, što fali radne snage. Moderna vremena odvukla su mlade van sela, ali njihove vještine stečene u naprednom dobu mogu biti od koristi. Ove tehničke stvari radi sam, a ostalo uz pomoć, uz podršku porodice. Neko se bavi internetom, neko do ovim društvenim mrežama i to je isto dio pomoći. Znači, spoj tradicionalnog i modernog. Jest. Mislim, bez toga danas je nemoguće funkcionisati. Više nema tog sistema koji može da radi, a da nema podršku medija i... Hoće li mladi danas da se bave poljoprivredom? Pa hoće ako je nešto interesantno. Ako je nešto novo, ako je interesantno, onda hoće jer ih to zanima. A da uđe bos u zemlju, to čisto sumnjam. Ne odustajete od ovog biznisa, nastavljate dalje? A tek sam počeo, taman. Ovo je prva godina i funkcioniše. Tako da, ako ovo sad funkcioniše, možemo samo da ga unaprijedimo. Ovaj kraj ima svoju tradiciju. Oduvijek su se ljudi bavili poljoprivredom, a danas malo ko. Pitamo mjesto, lijepo selo, svi žele da žive u njega. Ko želi da proda, nema problem, prodaje zemlje, jer mjesto je tako da svi pitaju ima li plac više. A ima li placa više? Pa, malo ima. Malo ima i to što ima, to obično prodaju ovi koji ne stanuju ovdje. Nego, takva nam je sudbina da je svi išli da se školuju u Beograd, pa se tamo školuje i tamo i ostane. Niti ima od toga porodica koristi, niti država. Znači, promašena investicija slat nekoga kada se školuje van države. Tamo ode i tamo i ostane. To je priča rasiljavanja tihog i odliva mozgova. Vi ste ovdje na vašoj džedovini? Ja sam ovdje na mojoj džedovini od moga oca, on je naslijedio od njegovog oca. Tako moj džed ovdje od 34. tako. Inače smo isto iz Sretnje, to je strana jedna tu za seok Krivače. Tako od tada, od teh 34. godine su moji predci tu.
Bijelopavlićka ravnica idealno je mjesto za poljoprivredu, ali uz malo više volje može biti nezaobilazna destinacija za turizam.